Добар ден, почитувани гледачи. Трето поред отворено студио во така наречената спортска среда. По темите од одбојка и кошарка, наред во нашето отворено студио е ракометот. Македонија од секогаш била успешна на ова поле. Сигурно се уште во нашите сеќавања е далечната 2002 година кога Кометал го победи Ференцварош во финалето и го освои европскиот трон. По речиси деценија пауза, македонскиот женски клупски ракомет повторно е на самиот врв на Европа. Втора година поред, ЖРК Вардар од рацете и бега финалето во европската завршница. Втора година поред, како утеха, е бронзениот медал. Но оваа генерација на ракометарки на Вардар што току започна. Денес со нас во студиото се наоѓа една од најголемите имења во женскиот ракомет во светот, која наскоро се надеваме дека ќе постане струмиченка. Специјално за љубителите на спортот, ексклузивен гостин во нашето студио на телеканал А1 и за прв пат на регионалните телевизии во југоистокот, Јованка Радичевиќ. Еден краток вовед за денешниот гостин. Јованка Радичевиќ го има освоено Европското ракометно првенство, а се закети и со златен медал во најелитното европско клупско надпреварување, Лигата на шампионите. Најдобрата ракометарка на Вардар на Final Four турнирот во Будимпешта, на кој Вардар се закити со бронза. Да го погледнеме прилогот. Јованка Радичевиќ е црногорска ракометна репрезентативка, која моментално игра во женскиот ракометен тим на Вардар на позицијата десно крило. Родена на 23 октомври 1986 година во Подгорица, Црнагора, каде и ги започнува своите ракометни почетоци во тимот на женскиот ракометен тим Будуќност. Во Будуќност настапува од 2004 година па се до 2011, освојувајќи го 7 пати едно по друго црногорското ракометно првенство, а исто така и купот. 2 пати беше шампиони во европското надпреварување Купот на победници. Своевремено станува и незаменлива репрезентативка на својата позиција во селекцијата на Црнагора. После блескавите настапи за репрезентацијата и екипата на Будуќност, кариерата ја продолжува во унгарскиот тим Гер, каде престојува 2 сезони, освојувајќи ги унгарското првенство и купот трофеј 2 последователни сезони. Во 2012 година со репрезентацијата на Црнагора на Европското првенство во Србија го освоија првото место и се здобија со златниот медал, а Радичевиќ го доби признанието најдобро десно крило на шампионатот. Истата година, повторно со истата селекција, настапија и на летните Олимписки игри во Лондон, овој пат освојувајќи го среброто. Додека настапуваше во Гер, Радичевиќ го освои најсилното европско надпреварување Лигата на шампиони во 2013 година, а пак во 2012 настапи во финалето. После двете успешни сезони во унгарскиот шампион, во 2013 година доби понуда од македонскиот првак Вардар, па реши токму во Скопје да ја продолжи својата кариера. Со екипата на Вардар годинава ја освои втората титула во шампионатот, а исто така како минатата, така и оваа година настапија во полуфиналето на Final Four турнирот во Будимпешта, Унгарија, каде 2 пати едно по друго ја освојуваа бронзата. Главна тема на денешното отворено студио ќе биде учеството на Final Four турнирот на ЖРК Вардар и освојувањето на бронзениот медал. Чест ми е да го представам мојот денешен гостин, член на ЖРК Вардар, најдоброто десно крило во модерниот ракомет, црногорската репрезентативка Јованка Радичевиќ. Добар ден, Јованка, чест ми е што си гостин во моето студио. Добар ден на тебе и свим гледалцима. Да почнеме поред. Како се роди вашата љубов кон ракометот? Pa ja sam još kao mala oduvijek voljela sport i meni je prvo želja bila da treniram fudbal, međutim moji roditelji su bili protiv toga, a inače majka mi je bila profesionalna rukometašica i na njenu inicijativu sam otišla jedan dan na trening i nisam iskreno očekivala da će to da bude toliko ozbiljno, ali eto, do dan danas je prešlo u moju profesiju i rodila se ta velika ljubav i zaista opet kad bih se rodila sigurno da bih igrala rukomet. Сепак родителите најдобро знаат. Pa istina, na njihovu, kao što sam već rekla, inicijativu je uvijek bilo ajde sport i tako je počelo i tako je ostalo. Kako doјде до вашата соработка со Вардар? Pa ja sam počela, moji prvi koraci su bili u ženskom rukometnom klubu Budućnost.
sadašnjem aktualnom prvaku Evrope i moj prvi trener je bila vrhunska igračica i to jeste u to vrijeme najbolja igračica svijeta Nataša Cigankova. I svoju karijeru sam gradila prvo u budućnosti i tu sam bila od svoje 15. godine. Posle toga sam otišla u Đer, dobila sam njihov poziv. Đer je bio, znači ima veliku tradiciju u rukometu i uvijek je u samom vrhu i samoj završnici, međutim nedostajala im je ta titula prvaka Evrope i oni su me pozvali i otišla sam sa svoje 24 godine tamo. Bila sam 2 godine, osvojila sam njima Ligu šampiona i čula sam za Vardar, zvala me Indira Kastratović, da li sam zainteresovana da dođem u ženski rukometni klub Vardar, ali ja u to vrijeme nisam uopšte razmišljala zato što je još uvijek trajala sezona i mi smo igrali polufinala Lige šampiona i ja sam njoj rekla ajde da se završi ova sezona sa Đerom, da vidim šta će da bude i onda možemo da se čujemo. Tako je bilo, mi smo osvojili Ligu šampiona, ja sam se čula sa Indirom i sa sadašnjim gazdom Sergej Samsonenko. Čula sam koje su njihovi planovi i ambicije i bila sam od uvijek za neke nove izazove. Osvojila sam Ligu šampiona i željela sam da promijenim sredinu, novi klub. Kao što sam već rekla, igrač sam koji voli nove izazove i to što su oni meni rekli koji je njihov plan, meni se to jako dopalo i eto, na tu njihovu inicijativu sam došla u Vardar i zaista sam presrećna i prezadovoljna i mislim da sve do sada što sam uradila u svojoj karijeri i svaki potez koji sam povukla je bio pravi. Vardar je promeni своята сала. Лани се играше во Борис Трајковски, оваа година во Јане Сандански. Дали има некоја разлика? Pa svakako, mislim da postoji razlika iz prostog razloga što Jane Sandanski je sad naš drugi dom i to nam puno znači, nekako osjećamo se stvarno kao kod kuće, a s druge strane, naravno, mi smo i dobre partije pružali u Borisu Trajkovskom, ali sad je puno bolje zato što znamo da je to naša hala, sve u znaku Vardara i nekako je sam osjećaj kada igrate u Jane drugačiji. Јованка, да ја анализираме оваа сезона. На почетокот на сезоната не тргна се според посакуваното. Меѓутоа, кога требаше, Вардар успеа да го добие Гер, па потоа нерешено одигра. Изборивте место во Final Four. Како според вас се одвиваше сезоната до овој момент? Pa mi smo na samom početku ove sezone imali malih promjena u igračkom kadru. Dobili smo Andreju Penezić, Barbaru Lazović i Anju Althaus. Kao i sam što si rekao, sama sezona nije se odvijala onako kako smo svi željeli i očekivali. Naš cilj je bio jedan korak više nego što je to bila prošla sezona. Međutim, cijelu sezonu smo igrali toplo-hladno, pokušavali smo da nađemo tu neku igru, imali smo jak individualni kvalitet, ali je sve to trebalo sklopiti u jedan pravi tim i jednu pravu cijelinu kako bi napravili dobar rezultat. Kao što sam već rekla, imali smo puno promjena, dobili smo onda danskog stručnjaka Kima, koji nije dugo ostao sa nama, bio je tu 3 nedelje i nekako je sve to uticalo na nas da možda ne pronađemo tu pravu igru. Ali ono što je bilo najvažnije od svega je da se plasiramo na Final Four, u čemu smo uspjeli jer smo uklonili do tad aktualnog prvaka Đera, mog bivšeg kluba i mislim da te dvije naše utakmice protiv Đera su bile najbolje 2 utakmice u ovoj sezoni. Dobili smo opet drugog stručnjaka, Jana Pitlika, koji je zajedno sa Indirom donio neki novi sistem i to se protiv Đera stvarno pokazalo jako dobro. Odigrali smo na vrhunskom nivou, zabilježili kod kuće dobru pobjedu, stvorili razliku, a u Đeru smo igrali neriješeno. I nekako smo dobili krila da je to, da ćemo da idemo uzlaznom putanjom. Međutim, na Final Fouru nismo odigrali baš najbolje. Mislim da to nije bilo pravo lice Vardara protiv budućnosti i eto, našli smo se na 3. mjestu. Ne mogu da kažem da to nije uspjeh, s obzirom da Vardar postoji već 3. godina, ovo je drugi put da se nađe na Final Fouru i moraju ljudi da shvate da se trofeji ne osvajaju preko noći, nego da je za to potrebno stvarno vrijeme
jer ako vam kažem da budućnost imala 9 bezuspješnih polufinala, isto tako Đer 7, onda ljudi koji zaista poznaju rukomet moraju da shvate da je potrebno vrijeme da se napravi jedan veliki rezultat. Втор пат го освојувате третото место. Како сте задоволни од овој резултат? Pa kao što sam već... Pored vas. Pa ja iskreno očekivala sam da ćemo da napravimo mnogo veći korak nego prošlu sezonu, a to je da ćemo da igramo finale. Ali s druge strane, kad se malo slegnu utisci, kad se pogledate u ogledalo i kad zaista stanete i razmislite koliko nije jednostavno ni lako prije svega doći do Final Fora, a drugo igrati polufinale protiv ekipe budućnosti koja je već 2 godine na okupu, koja ima perfektan sistem, moramo da budemo zadovoljni jer mi smo ipak, Vardar je jak tim individualaca sakupljenih sa različitim karakterima, sa puno različitih teritorija smo došli i to sve treba sklopiti u jednu adekvatnu cjelinu. Sigurno da ljudi u Skoplju nisu zadovoljni, ali moramo da budemo realni, moramo da sagledamo činjenice da nismo kao tim još uvijek zreli, da možemo da igramo finale i da je stvarno za to potrebno vrijeme. Najbitnije je da se nađemo na pravom putu, da dobro treniramo i da sve ove 2 sezone koje su iza nas iskoristimo na pravi način, jer za mene 3. mjesto u Evropi nije mala stvar, a s druge strane svi ljubitelji rukometa moraju da imaju malo više strpljenja. Да, како што рековте, третото место Лига на шампиони не е мала работа. Ако имавте повеќе среќа во ждрепката да не играте против будуćност, сметате ли дека би можело во друга насока да се одвиваат работите? To je sad malo pitanje ako. Mislim da, kao što sam već rekla, potrebno je vrijeme i potrebno je da mi kao tim sazrenemo. Budućnost je zaista jedna mašinerija koja funkcioniše perfektno. To je sistem koji imamo i mi u reprezentaciji, ali nisu ni oni to stvorili za 1 godinu. To je sistem koji se gradi godinama unazad i to je vrijeme koje je zaista potrebno. Vrijeme je glavni resurs za osvajanje trofeja. Ne mogu da kažem da je bio drugi protivnik da bi mi možda odigrali bolje ili gore. To nikad ne možete da znate, ali ono što je meni samo žao protiv budućnosti zato što nismo pokazali pravo lice u kom smislu da se borimo do kraja. Jednostavno je ispalo kao da nas je budućnost pregazila 10 razlike, a naša igra stvarno nije bila na visokom nivou. Što se sluči na toj nadpravor? Vo koji segment od igrata potvrđujete? Pa u svakom segmentu smo bili loše. Odbrana nam je bila katastrofalna, napad isto, imali smo puno tehničkih grešaka. Mislim da smo, ne mogu da kažem, mjesec dana smo se zaista dobro spremali za budućnost i imala sam tu neku vjeru da ćemo stvarno mnogo dobro da odigramo, ali s druge strane možda taj neki pritisak i ta neka prevelika želja nas je odvela u kontrasmjeru i zaista nismo pokazali ništa u toj utakmici, ali takve utakmice se dešavaju i to je sastavni dio sporta i najbitnije je da iz takvih utakmica te izvučete pouke i da krenete dalje. Nije bilo jednostavno ni lako igrati sljedeći dan protiv Dinama jer smo bile bukvalno pod stresom i šokom i cijelu noć nismo spavale, ali eto, s druge strane mi je drago što smo odigrali protiv Dinama i pobjedili Dinama jer je Dinamo zaista jedna vrhunska ekipa i sigurna sam da će i u narednoj godini pokazati isto taj kvalitet. Да, во надпреварот за трето место против Динамо бевте еден од клучните играчи на Вардар. Успеевте да украдете топка кој се кршеше резултатот. Како ја оценувате играта против Динамо и во полуфиналите против Budućnost? Pa svakako da nadprevar protiv Dinama je bio pun nekih oscilacija. Prvo smo se plašili kako ćemo uopšte da uđemo u tu utakmicu jer, kao što sam već rekla, nismo spavale cijelu noć, bile smo iscrpljene, teže se je bilo vratiti psihički nego fizički,
ali s druge strane borili smo se do kraja. Mislim da smo imali tu neku borbu i želju protiv budućnosti, kao što smo imali protiv Dinama, sigurno da bi izgubili polufinala, ali ne bi izgubili sa toliko razlike. Kao što sam već rekla, protiv Dinama nije jednostavno ni lako igrati, zato što Ruskinje su jako brze, pokretne, imaju vrhunske bekove šutere, ali mi smo uspjeli da sa tom našom odbranom, koja je u toku sezone bila naš glavni faktor i koja nas je dovela do Final Four, uspjeli smo da pokažemo i protiv Dinama. I moram da kažem da sam zadovoljna zato što smo dan posle poraza od budućnosti skupili snagu i odigrali dobro i na kraju pobijedili 2 razlike. Jovanka, со фактот дека Вардар ги има еден од најдобрите поединци на светот, вклучувајќи те и тебе, колку тренерот игра улога во една екипа? Pa svakako da igra. Mislim da je svaki igrač u timu jako važan, pa čak i onaj koji ne igra, koji sjedi na klupi je jednako važan koliko i onaj koji igra. Znamo da je rukomet kolektivan sport, to nije tenis, sve je važno, bukvalno sve. I samo kada igrate kao tim i kada ste posvećeni timu i kad stavljate tim ispred sebe, možete da napravite veliki rezultat. Kao i sam što si rekao, Vardar je skup jakih individualnih igrača koji svi u svojim karijerama imaju dosta osvojenih medalja, ali s druge strane moramo da se okrenemo timu. Sve je važno. Trener, sekretar, predsjednik, bukvalno svi su važni i mi imamo, ne mogu da kažem, Jana Pitlika koji u svojoj karijeri ima sve osvojeno. 2 zlata na olimpijadi, 2 svetska zlata, evropsko, zajedno sa Indirom Kastratović koja ima također svoju iza sebe bogatu karijeru i sigurna sam da taj njihov zajednički sklop će u narednoj godini, njima je potrebno vrijeme, dati puno bolji rezultat nego što je to bilo ove godine. Tako da je u svakom slučaju trebate da stavite tim ispred pojedinca, trenera ispred tima i da bi to dalo rezultat, ali opet i za sve to potrebno vrijeme. Da li smatrate na некој начин дека потврдивме на оваа тренерската позиција? Ne smatram. Mislim da, kao što sam već rekla, nama je najvažnije vrijeme, a i sami znate da kako u Crnoj Gori, tako i u Makedoniji je glavni problem liga. Mi nemamo uopšte utakmica u toku sezone, sve nam se svodi na tih 6 utakmica u prvom krugu Lige šampiona i tih 6 u drugom. Tako da i mislim da i generalno Makedonski savez mora da radi na tome jer nam je liga jako slaba i ako vi želite da osvajate velike trofeje, morate da imate jaku ligu. Ako se osvrnemo iza sebe i vidimo klubove koji su osvajali Ligu šampiona u proteklih godina, to je Viborg, danski prvak, Đer, mađarski prvak, to su sve timovi koji imaju u svojoj zemlji jake utakmice i prvenstvo i potrebno je da kroz te utakmice gradite tim, a mi to ovdje u Makedoniji nemamo nažalost, ali se nadam da eto te neke prijateljske utakmice ćemo koristiti za to. Да, потребно е во текот на целата сезона да има континуитет на многу добри надпревари. Истина, баш тако. Според вас, кој е најдобриот тренер на светот? Pa ja sam u svojoj karijeri imala 13 trenera i zaista sam imala trenera sa svih područja. Ja sam lično puno napredovala kod Martina Ambroša, to je španski stručnjak koji vodi Đer. On je bio jedno od najboljih krila i to mi je bila sreća što je moj trener bio krilo i što sam stvarno kod njega puno napredovala kad sam otišla iz budućnosti u Đer, ali svaki trener ima nešto posebno. Nas, lično trener, ne može da nauči više ništa u rukometu. Ja imam 28 godina i to što sam do sad naučila sam. Tako da po tom pitanju jako je važno da trener samo mora da bude dobar psiholog, jer nismo svi isti individualci, ne reagujemo svi jednako. Možda ako trener ima sa mnom mirni pristup, možda to kod mene neće da izazove neki veliki inat. Dok možda kod drugog igrača morate da budete malo grublji da bi izvukli iz njega maksimum. Tako da
Ko je najbolji trener? Pa ne mogu da sad kažem ko je najbolji trener, ali kao što sam već rekla, ja sam najviše napredovala kod Martina Ambroša, a s druge strane sve sam osvojila sa Draganom Adžićem, koji je po mene odličan trener koji je sve postigao svojim radom. On je godinama, i dok sam ja bila u budućnosti, bila pomoćni trener svim trenerima koji su se mijenjali svake godine u budućnost. Budućnost je, ja mislim, bila tim koji je svake godine mijenjala trenera. I zaista to treba da se cijeni, jer je Dragan Adžić je postigao sve uspjehe zahvaljujući njegovom radu i posvećenosti i njemu bih dala najveću prednost zato što je u toku evropskih prvenstava i olimpijade i svetskih prvenstava, dok su možda svi treneri pili kafu, on nije spavao u toku noći jer je radio, analizirao i zaista svaka mu čast. Dragan Adžić je vaš trener во crnogorskата reprezentacija. Со него имате многу добри резултати, како што рековте, имате се освоено, меѓу кои златото на Европското првенство и сребро на Олимпијада. Колку овие успеси придонесува за вашата кариера? Pa mnogo. Mislim prije svega da je san svakom sportiste da brani boje svoje zemlje na nekom velikom prvenstvu. Ali opet ću da se vratim na to koliko je potrebno vrijeme. Mi smo imali puno, mogu da kažem slobodno, loših prvenstava u svojoj reprezentaciji. Dešavalo se da odemo kao favoriti na prvenstvo, da se vratimo 10. s tog prvenstva. Ljudi su nas kritikovali, preživljavali smo razne kritike, vi samo idete da se prošetate, vi samo idete da glumite nešto na terenu i sve smo kroz to morali da prođemo. Ali, kao što sam već rekla, taj sistem koji gradi crnogorska reprezentacija je dao rezultat. Potrebno je bilo vrijeme, godine su prolazile, prvenstva su se redala svake godine, a mi smo ostajali u mjestu. I nikad neću da zaboravim tu olimpijadu 2012. godine. Otišli smo kao totalni outsideri i osvojili smo srebro. Igrali smo finale sa Norveškom, ispali smo, mislim, pobjedila nas je Norveška i znači to je bilo u avgustu 2012. i već u decembru 2012. smo osvojili protiv Norveške, dobili smo ih u finalu Evropskog prvenstva, osvojili smo zlato. Naravno da to svakom sportisti je kruna karijere i mnogi sportisti sanjuju da se nađu na nekom velikom prvenstvu, a kamoli da odu na olimpijadi. Mislim da morate da imate i puno sreće da se nađete na olimpijskim igrama. Ja sam imala tu sreću da odem sa svojom zemljom, da osvojim medalju i mislim da je to kruna moje karijere i to je nešto što ću da pamtim sigurno cijel svoj život. Što je poteško, da se igra vo Лигата на шампионите во својот тим, како например сега во Вардар, или за својата репрезентација, земајќи го во предвид дека тренерите има дозволено само неколку месеци да ги соберат сите играчи, да состават тим и да пробат да направат некој успех? Pa ako gradite reprezentaciju, ako želite da pravite neke velike rezultate, onda je potrebno da godinama imate taj sistem o kom ja pričam. Nam u reprezentaciji nije sad to toliko veliki problem, zato što svaka igračica koja igra u klub van Crne Gore, a da nije budućnost, kad se vrati u reprezentaciju ne treba joj puno vremena da se navikne, jer to je sistem koji traje godinama i bukvalno treba nam par treninga da se vratimo na taj sistem. Dok u svom klubu u kom igrate nekad dođe, evo kao što smo imali u Vardaru, promjene trenera koji uvijek dođe sa nešto novo i na to morate da se što prije prilagodite. Ali mislim da je svakako teže igrati Ligu šampiona jer tu su vrhunski timovi, a s druge strane što se tiče reprezentacije, Evropsko prvenstvo je uvijek igrati najteže jer znamo svi da te reprezentacije koje dođu na Evropsko prvenstvo su mnogo jake, dok svetska prvenstva i olimpijada uvijek može da vam zapane neka reprezentacija koja nije toliko jaka u rukometu kao nama što je bila, ne znam, Kina, Angola i lakše možete da dođete u borbi za neku od medalja. Како врв на кариерата за еден играч најголем успех е освојувањето на Лигата на шампионите. Вие со Герго направивте тоа. Дали сметате дека и со Вардар би можеле тоа да го направите?
Pa meni je to stvarno jedno od velikih želja da osvojim sa Vardarom Ligu šampiona, zato što znam kad je Kometal osvojio Ligu šampiona kako je to bilo slavlje i smatram da niko kao mi Balkanci ne znaju da dožive i da se raduju uspjesima. Ja sam osvojila, kao što i sam što si rekao, sa Đerom i zaista nam je bio vrhunski doček u Đeru, ali opet kao što sam već rekla, mislim da mi na Balkanu se mnogo bolje i više radujemo tim nekim uspjesima i ja se nadam da će ovaj Vardar, ne mogu da kažem već sljedeću godinu, ali za 2 do 3 godine sigurno biti svetski brend u rukometu i da ćemo zaista usrećiti, nadam se, sve ljubitelje rukometa u Makedoniji i da ćemo im donijeti titulu. За да освоите Лига на шампиони со Вардар, дали сметате дека тоа може да го направите со овие играчи или сметате дека е потребно додатно засилување? Pa ja mislim da mi imamo stvarno dobru ekipu i najbitnije od svega da taj kostur ekipe ostane zajedno i da nema puno promjena, jer svaka promjena može da dobro dođe, a može i negdje da uskrati, jer najbitnije od svega kad imate igrače 2-3 godine zajedno i onda bukvalno se pogledom razumijete. Mi što se tiče sljedeće sezone, ne znam koji su planovi kluba, ali ono ko završava karijeru znam da je Julija Nikolić i Begonja Fernandez. One se opraštaju od rukometa, da li ćemo dobiti neko novo pojačanje, to još uvijek ne znam. Najbitnije od svega stvarno da ostanemo na okupu zdravi i mislim da sa dobrim radom ćemo već sljedeću sezonu imati mnogo bolje uspjehe. И за крај, што би ги советувале помладите ракометарки? Што е потребно за да стане врвен спортист како тебе? Potrebno je da imate nevjerovatnu želju i volju za radom i zaista smatram da je talenat 10%, a da je rad 90% i savjetovala bi im da ako se već opredijele za sport, nebitno da li je to rukomet ili bilo koji drugi sport koji vole, da daju sve od sebe, da stvarno nikad ne odustaju i ako dajete sve od sebe, sigurno da će Gospod da vas nagradi i da vam, možda kad se najmanje nadate, da vas pogleda i da vam da mogućnost da uspijete. Zato ne treba nikad odustajati. Јованка, ти благодарам што беше гостин во моето студио. Навистина ми е чест. Ви посакувам многу успех во понатамошната кариера. Hvala ti puno. Тоа беше се во ова отворено студио. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Со нови содржини се гледаме следната среда во 14 часот и 30 минути. Имајте убав ден, пријатно.